ده طبعا ده انا اكيد بصراحه بالنسبه لكم انتم كشعب بتاع الجنوب
ده اسمه السفتة. ده السفتة بتاع الجنوب، وده بنعتبر انه ده السفتة بتاعنا. فانا بقول كلشة بتاع دينجا بتاع بور ده ياو ده بعد 27 سنة ناس ما عملوا صراع من 83 لحد هسه ما بزول عمل صراع تاني. ده بيعتبر انه ده السفتة لانفراندوم لانفصال. فبعد ده صراع هيكون بين منداري ودينكا ومنالياب ولوتوكو وتبوسا وباريا. اي زول القوي ده محل بتاع وحده وطنيه بتاع جنوب السودان. ما هيكون في قبليه تاني بين قبائل، وده هيوحد الناس. وده نحن بنعتبر كناس بور يونيتي ده نحن يا هم ناس بنحب اليونيتي. فده صراع ده حكومه المفروض يحتنبهوا شديد زي جنجولاسا ينتبهوا. فنحن بنعتبر انه حاجه لعمل الكوميونتي بتاع بور ده للمجتمع بتاعنا بتاع الجنوب زاندي طوال يعمل صراع مع مندار ومع دينكا. ونحن بنرى باي زول بعد ده يكون برنامج بتاع وحده وطنيه بتاعنا بتاع الجنوب ما وحده بتاع الشمال. وحده بتاعنا بعدهم بعد اسايا ناس بدور باسايا ما بزول بيشيل اربعه ما بزول بيشيل السلاح ناس بيشيلوا كله الى كواتا. فانا بعتبر انه ده كلشة بتاعنا نحن كابناء جنجولي وابناء جنوب. فالدور الجاي هيكون منداري، ونحن بنشكر ولايه بحر جبل بقياده بتاعت يابا بتاعنا كلمان. وده بيعتبر انه ده ولايه بتاعت وحده وطنيه بتاعت جنوب السودان. شكرا. Today is a very wonderful day, especially for the youth. The young people come out to wrestle, and then they have some gift to be given to. So when you see them behind, like you can see behind me, people are very happy because this is a day that brings the youth together. Most of these people were brought from the village, from Bor town, and now everyone is happy, especially those who are in Juba, those who are everywhere. They came here to watch. This is the first time ever that wrestling or Bor community is being done in Juba town. هنا ده مجموعة بتاع بور الجنوبية الهم جو من بور من الفيامات بتاع جنوبية ستيت. هم جو عشان انه يجي صاروا مع اخوانهم في بور الجنوبية في بور الشمالية. هذا هو بور الجنوبية بقيادة بتاع الأخ المشهور مجموعة جمهورية وبمشي وراء تعبان وفي ناس جام وفي من وفي ناس مرة جولة في ناس والتيار في منهم بعض من الناس اللي كانوا صاروا من زمن طويل من قبل التسعينات في بعض منهم قبل الثمانينات ولا زالوا هم لسه قاعدين يصارعون حتى الآن. شكرا لكم.
sema hivi. Panti.
ton kumba jangara. An ga mukter ga yuran ga ton. Ataga. Rani Raja ye Rani. Anang kamera bonci mar ke batara benam, anang muda bonci mar ke batara benam. Oh sorry nama 11, nama 11 kumir. Nama tiyo kutuk, enggak dah ke kau.
ya wajin juar ke wo ko ke yerkene la dulu la ngere mo jojo fa en le jom job tin le jom tin nay lo to fa now tin gina de ke en be je yer jogo ga bu yir ki den wa ko bodge na jama job job to yir ga de na don ci ñe yir ke na je ko yir ke ko ba jalo ko na ci ma job ci ma job ci am ko ba jalo ko ale baiti na ale ma juya ale pore ye kaba na no yikede pot ko de ko yo ko giramu na no kray kila no wo kan ba ko an kila de de function ya function ya tu yo la bo yele ke de pedwa ya bwana ambu lor ba ja gawe jamani ana ka jamu ni common ni ke okay ya de wo jogo ni ke la do again bulan na ben loy banga tebra nya payam ngere bo ni bo aye jilo le tam payam rana ke bo ya ji bong chien so la bi bare no mo mi rana area numera si yira yi Magot yen, magot, magot. Aduh deh, aduh nak kolnya. Ayah, kita lagi keluar magot, magot, magot. Jalan sih, betul. Magot, nak kolnya. Ayo kira, betul. Magot, jalan magot, magot.
down. I yang tuna tiang de tu yang aku take tu ko ka bono whatever hatil mangok na chorbio e ki tene nyamda lo ke chiri cheko cheko la ni tu ka chilo der be lo ra mo der ko area ko ka lo du dia tu achilo der medan ji tere medan akuma lo ra der gan ko chan ke ka chilo der medan yiban ba lir ko na la ka chilen der ko abla der lo loko ko lendera bila der ro ko de to ko tin ko ci lender de no to kura je der len tira til diranu jabe tu lo logo yaw do ma ke ya no na ra ke no mere ko na ra ke no amuro e wa ko budong amuro ku wetro tir we da tir ke tir mo Atir mo. Bella churbu. Bella churbu ni ba ko. Era ko nyang pa ya. Ngai ki na kan ni sa ta hala ni. Bella churbu ki no ba ko. Well atir. Ai gan we video duane apa kai ka we video we uri ka chini lu yen pa ai ka do o chi ka do mi ro lo no ne mame borsa se do to gluer wore ke en ke marcho en garan ke Dulu pengulai dan argo yang sayang. Dulu pengulai, memang yang pengulai. Tioge erani chol junjor ke erani chol deng adul jal kwai ki jara loy man tioge erani chol jang en ke erani chol tie jal kwai ki jara loy man tioge erani chol ma yare yen ke erani jal kwai ki bura loy man tioge erani chol pa yen ke ko jiran chol liet ki jara loy man tioge erani chol lir ma jura wang en ke erani jal kwai kuran jal jame ne man tioge ran ci lo man ran ci ton kun en ge jalo man tiyo ran jam ran ci ma ju ya je mo juet we ko ga gidan ko ga lum ja jan ara jo ne ado ar jo ya kan yo wite ran mangorte Emma ko tan diri tema dana wa ke lew to ba ko ka ku ya mala ka tanyin ku jala ku ju ayang a ke wel ba li en guna le ranya wala amma na tan bi we ka man why what to ne kin to ya salam alaikum. Since 1983 we have been leading, and this is the first event taking back our leadership that we've been having since 1983, I believe. And in sports, you might be defeated, and next time when you are prepared, you may take over again and get back whatever you determined to get. So we are prepared for the next champions to take back our championships. I can also see some young girls, so let me ask them also how they feel being part of the Bor community. How do they feel about this? Oh, we're very happy, really. This is our first time to be here, and this is
really amazing to us because we really know that our culture is still existing when we just seeing such kind of thing happening here. So we're really happy about what had happened today, and I can't say anything again far from happiness. What part are you from? Are you from Bor South or Bor North? Wow, I am from Bor South, the one which are beating the North. We beat them properly. We can't leave them. I feel very happy and so proud of my people. You know, I have one of my brother. It's called Majung Jongri. I'm sister to Majung. I'm very happy, so happy. When I win the game like today, my community, as you see now, they are very happy. Yeah, this is a game. It's like football. So there will be no anything. So we can continue as friends. It is a pleasure to the Bor community, especially in Juba town, to come and watch the children after 27 years with our wrestling. And I think this is the beginning of such activities, and this should be organized by the media and the government of Southern Sudan occasionally, so that it is rotated regionally or at the level of the state. This is now the two counties of Greater Bor, Bor North and Twitches and Bor. So we hope this spirit of wrestling should prevail all over. In any case, it reflects our identity, our culture, our look, our being together, and the makeup of who we are as a society. And in the context of being a society in a modern world, we see that wrestling of this nature will be promoting what type of people we are. I believe the youth, having known what type of people as from both society has said, we look forward that it is your turn to make it more and take an advantage from the elders, how this started and how it's made up, and how we look at it from the perspective of making it as a worldwide importance of a society, of a sport. أنا بشكر شعب جنوب السودان بمناسبة العملوا الليلة في عاصمة بتاع جنوب السودان. ده احنا بنعمل انكارجمنت للشباب بتاعنا كله عشان هم يقدر يعملوا ممارسة زي ده، لأنه ده ممكن يودي دورة بتاعت السودان ولا دورة بتاع الجنوب في رياضة عالمية. إنه لازم ناس يسارعوا وناس ماشيين كويس ما فوقوا مشاكل. بنهاية الناس التانيين الماجو لأنه ده قبيلة دنكابوري أو قاعدين يسارعوا هسه، فبندي توصية للناس نوبة وللناس لاتوكا القاعدين يسارعوا كمان عشان يقدر يعملوا ممارسة ويدي فرص بتاعهم كمان عشان يقدر يمارسوا مع الناس بتاعت دنكابور. وشكرا. سرعة ده سرعة مهم، وزي ما شفتوا ده كويس، ده رياضة يعني الناس بيسارعوا وليلة ناس جريتا بور من جوك وطوج وتوي ونياروين، لكن نياروين ما حضر الدور ده، فنحن مبسوطين لأنه شفنا السرعة، وده يعني ده كومبيتيشن، يعني كومبيتيشن لازم يكون الليلة يرموك وبكرة كمان ممكن تكون عندك دور، فنحن مبسوطين الليلة إنه السرعة ده تم، ونحن بنقول هارلك للناس الرمو ومبروك للناس الرمو الناس الليلة، وده مهم خالص لأنه ده هو السبيريت بتاعنا. وزي ما ذكرت قبل إنه السنة ده والسنة الجاية ده سنة بتاعت رفراندوم، فنحن جاهزين أنفسنا للناس عشان ما يقدر يصوت السنة الجاية، والانتصار الكبير هيكون انتصار بتاع انفصال الجنوب. فالانتصار بتاع الليلة ده والتنظيم العملية ده بيعمل كونتريبيوشن العامة للسنة الجاية، ونحن مبسوطين خالص بالسرعة اللي عملوها الليلة في جيبا. Lori, the water, the